Phezu komsebenzi bafowethu ngithi angibingelele kuzo zonke indawo elikizo, eGoli, koBulawayo, eTsholotsho la ngikhona. Ngithi angilibingelele bafowethu, e-America, e-United Kingdom. Bakhona phela abangilandelayo, ikhuzwa ngizibala lezo ndawo. Ngelinye ilanga ngizabaqamba ngamabizo. Ngithi bafowethu angilibalele lolu gwalo lwami. Okulempondo Akufihlwa Emgodleni. Indoda eloba lelo gwalo-ke yiyo le. Yiyo njalo indoda eloba ugwalo oluthi ilifa lezithutha lidliwa yisihlakaniphi. Okulempondo Akufihlwa Emgodleni. Ikhuba lomunye kalilandima. Ugugu lozandile. Izilingo zomhlaba. Kutsho-ke ugugu lozandile nguyena ophume manje. Uyashisa, uyathenga ugugu, bayamthenga kakhulu ugugu. Nxa ungakamtholi ngicela uzitholele ugugu lozandile. Thola ilifa lezithutha, ilifa lezithutha ngathi liphuma izolo-ke lelo. Bayabangisana abantu, angazi bazwani phakathi. Kodwa ngizwa sebelibalile bathi hayi, fika kahle ebantwini. Ilona-ke ugwalo olufikela phana komunye umsakazo. Bashaya kwazwela. Ngiyabonga bafowethu, ngaphandle kokuchitha isikhathi asingeneni emsebenzini. Sikusahluko 2. Kungasake kuye ngasifudla. Laphuma laba lihle ilanga ladela, linjalo liphuma lendaba zalo. USithabile wayekwazi kamhlophe ukuthi umphathi uChabalala wayengazange ayithande indaba yokuba angalaleli isixwayiso sakhe sokuba ayehlala endlini yakhe. Kodwa wazethembisa ukuba uzovele akuchaye indiva lokho enze angani icala akaliboni. Kuthe nje beqala ukusebenza esikolo, wayesethumele umntwana ukuba ayembiza uMamlambo. Wafika umntwana wabathola bekhona bonke lapha ehofisini yabo, uMamlambo, uMadlamini kanye loMasithole. Wafika waqonda kuye uSithabile, wamupha umbiko wakhe wawuvela kumphathi. Wahle wabuna nje ebusweni bakhe kwakhanya ukuba akayithandisisi leyo nto ayitshelwe ngulo mntwana. Ngempela akafuni lakancane ukuyahlala kuleyo ndlu kaChabalala. Yini lento enza afune kangaka ukuyohlala laye? Bekhona nje abanye ababalisi besilisa, kungani engahlali labo pho? Kathi umphathi wazihlupha kangaka ngokufuna ukuhlala lami, kungani engahlali lamanye amadoda? Bakhona uMdingiseni Khumalo laboNyandoro, kungani angabizi bona ahlale labo? Angithandi le ndaba. Ungathi angisoze ngihlale kulesi sikolo sikaChaka mina. Zinengabi izikolo phandle lapha. Ngizosala laye lo Chaka wenu, mina angeke ngenelise ukuphiliswa sasigqili lapha. Lamekelela kabi lo muntu. Thina sizimbokodo, singabantu abangomama, ngithemba silawo amalungelo. Kumele sivuke emaqandeni, sisukume sizilwele ekuhlukuluzweni okunje. Wayezwakala esecaphukile kabi uMamlambo ngalento umphathi uChabalala ayeyenza. Noma wayesewutholile umbiko wokuba ayefika ehofisini yakhe, kazange asazihlupha ngokuya lapho. Waqhubeka nje ezilobela ingwalo zakhe zokufundisa abantwana. Baluphathaphatha udaba lukamphathisikolo laba babalisi bemsola kakhulu ngezenzo zakhe zokuhlukumeza ababalisi besintwana. Mina ngiyajabula ukuba esikolo kufike ababalisi bohlobo lukaMamlambo abakwaziyo amalungelo abo. Kade ngangikhuluma ngithi lo Chabalala wena ufuna umuntu olesibindi, akasukume asimele njengabantu abangomama. Okunye okungidinayo bafazi, limbona enjalo nje, uhamba ehlanyela igciwane lengculaza. Abantwana besikolo kanye lababalisi enjalo akafuni lokuya esibhedlela ayengena ehlelweni lamaphilisi. Kulandisa uMadlamini ngenkulu intukutheko. Kodwa lingafukamela njani into enjalo makhosikazi? Into elihlazo elibi kangaka? Uyazi ubolile phulu uChaka wenu. Manje ngimkhohlwane, ngizombonisa izibono zenyoka. Futhi ufike emlindini wokucina uzawukhomba umuzo lotshwala. Konke lokhu kukhohlakala kwakhe kuyovela obala kungesuku zatshwala. Bese ngicabanga ukusuka kulesi sikolo, kodwa ngeke ngisasuka.
sengifuna ukuqala ngilungise lesi sikhohlakala ndini. Njalo kuleyo ndlu afuna ngiyehlala kuyo sengizohamba, kodwa lokho sengikwenzela ukuba ngiveze ubuchapha balomuntu wenu. USithabile wayezwakala esethuthele okwamagama ngoba wayesekhuluma ngamaphimbo, futhi nje kwase kucaca ukuba lukhulu ayesecabanga ukulwenza kulumphathi. Bathi benjalo besakhuluma wayesethuthile futhi omunye umntwana esiza kuye uSithabile lokhu eza lombiko ofanayo. Akadeli umphathi noma ebona ukuba lo mbalisi akayifuni lento yakhe, kodwa uma ephikelela bagcina bemcebisa abanye bakhe uMamlambo ukuthi akahambe kuphela ayekuzwa ukuba kumbe wayefunani lo Gobondela. Ngenxa yokuphatha kwakhe ababalisi bakhe ngesandla esilukhuni base bemthumele amagama amaningi ayengawazi yena. Abanye babembiza ngoGobondela, abanye bembiza ngoKhathazile. uSithabile yena wayesehle wambiza ngoChaka ngoba umbuso wakhe wayesevele wawubona ngelanga lakuqala wawufananisa lokaChaka kasenzanga khona owayenguntando kayiphikiswa. Wasuka-ke ngokuthula waya kule hofisi kaTshabalala. Uthe nje engena wabona ukuba wayengasangeneke esezonde eseganunwayo okwemamba yamafusi lapho isizondele umuntu yaze yakhukhumalisa lekhanda leli labangaka isifuna ukumgamula. Kodwa okukaTshabalala kuyamangalisa ngempela. Kulo muntu ongaza zonde akhukhumale ekhukhumaliswa ekuphi umbalisi wesifazane wale kuzohlala endlini yakhe. Sengithumele abantwana bazi baba babili ukuba baze kubiza. Indelele ehlangane lani leyo ofuna ukungibonisa yona. Ngile minyaka eli-15 ngisebenza kulesi sikolo. Ngile minyaka eli-10 ngingumphathi wesikolo. Ngikuyo le hofisi angikaze ngikubone ukudelo lokungaka, futhi ngithemba kuzoba ngokokuqala lokugcina. Ake ngikukhumbuze okunye obungakwazi. Ukuqhatsha kwakho kusezandleni zami. Lapha sekungenzeka ngidinge omunye, wena ugcine ungaselawo umsebenzi manje ungafuni ukulandela umthetho wami. Ngilethemba usuthethe ingqondo ezibolileyo zaboMadlamini. Ungavuma bekutshelele eceleni uzazithola ungasela msebenzi bona besale besebenza. Uthe esakhuluma kwase kungena ucingo. Watshela uMamlambo ngelihlo elikhulumayo ukuba akaphume ngaphandle usafuna ukukhuluma ecingweni. Waphuma kanjalo uSithabile wanyikinya ikhanda ngalokho ayekutshelwa ngumphathi wakhe. Uyabona nje ukuba kusozoba lukhuni kabi ukusebenza kulesi sikolo. Useyaqala lokuzisola ukuba wayevele elandeni kulesi sikolo esisemakhaya kanje echiya izikole ezizwayo koBulawayo ezozibhixa ngodaka lolu ukungazi kufana nokufa ngempela. Enjalo ekhitshwa phandle loke engene kule hofisi kakaphiwa ithuba lokuba akhulume ulokhu esizwa amahlanzo alomuntu ozinukela utshwala. Kodwa bamekelela lo muntu futhi uyakhonya, uyinkunzi, uyabusa kulesi sikolo. Ababalisi abaningi bakhanya bayamesaba ngempela, kanti futhi lasehofisini enkulu ekhangele izikolo lakhona bayamesaba lo muntu. Kambe engabe ephethe enhloboni yempande? Phela bathi yena uyazikhethela ukuba ufuna wuphi umbalisi. Manje kungenzeka bemlethele umuntu angamfuniyo, liyathi lisiyatshona esempakijisa imtshaqana yakhe wamkhomba indlela. uSithabile uyabona nje ukuba lokho kuseduze ukuba kwenzeke la kuye, kodwa nxa kungenzakala kutsho angeke esazifeza laye injongo zakhe azilande kulesi sikolo, futhi ungathi zihlangene lapha zimbila zantabanye. uMamlambo laye enjalo bayamutsho abamaziyo. Emqondweni wakhe wayesezitshele ukuba ukuze afeze injongo zakhe kuzomele amekele lo muntu azenzele umathanda kuye ukuze abone ukuba usenqobile njengenjwayelo. Wathi eselapho phandle wezwa esembiza futhi kukhomba khona ukuba wayeseqedile ukukhuluma lalo muntu ayekhuluma laye ecingweni. Wathi nxa esengena manje
wazitshela ukuba sekulithuba lakhe lokuthi laye sekulithuba lakhe wazitshela ukuba sekulithuba lakhe